ikipe ya Paris Saint-Germain na FC Bayern Munich zahuriye mu mukino w'imbaturabukungu wahuje ibitego cyane cyane wari wuzuyemo ibitego byinshi, amarangamutima n'igitutu byari bikabije. Ese wari uzi ko habonetsemo ibitego 9 mu mukino wa kimwe cya kabiri? Ese Ousmane Dembele yakoze iki cyatumye abintwari muri iri joro? Ese Harry Kane na bagenzi be bagerageje gute kugaruka mu mukino? Iyi ni inkuru rero yuzuyemo ibitego byihuta kandi byari bitangaje, amakosa yagaragaye ku ruhande rwa Bayern, ubuhanga bw'umuvuduko wa PSG, umusozo utunguranye wari witezwe. Ikindi, ibintu bitangaje byabonetse muri uyu mukino, nkaho nyakubahwa perezida wa Repubulika yarebye uyu mukino yagaragaye kuri stade. Umukino rero wabereye kuri Parc des Princes wahinduye amateka, usiga abafana bose batunguwe kandi batungurwa n'ibyabaye. Kanda subscribe, ukandira like niba waramaze gukora subscribe, maze wumve uko byose byagenze kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Ubundi mu ijoro ritazibagirana mu mateka ya UEFA Champions League, ku kibuga cya Parc des Princes habereye urugamba rudasanzwe hagati ya Paris Saint-Germain na FC Bayern Munich. Ni umukino watangiye ari nk'intambara, ntago byari ugukina gusa, ahubwo kwari uguhangana kw'ibihangange byifuza kwigarurira Uburayi. Bigeze ku munota wa 17 gusa, Harry Kane yateye penalty neza cyane. Aha Bayern igitego cya mbere byihuse bituma abafana bibaza nimba Paris Saint-Germain ishobora kwihangana. Ariko kandi ntago ibyo ngibyo byatinze. Bigeze ku munota 24, Ousmane Dembele yishyuriye PSG atangiza igitaramo cy'ibitego. Nyuma y'iminota mike bamwita Joao Neves atsinda igitego cya kabiri cya Bayern Munich. Ubwo Bayern yahise igaruka mu mukino ibifashijwemo na Michael Olise, maze Dembele nawe yongera gutsinda kuri penalty. Ubwo igice cya mbere cyarangiye ari ibitego 3-2. Paris Saint-Germain ntago yahagarikiye aho ngaho. Kvicha Kvaratskhelia yatsinze igitego cya 4, maze Dembele atsinda igitego cya 5, abagize ibitego 3 mu mukino, ibyo bita hat-trick muri football. Ariko Bayern Munich nayo yakomeje irwana. Uwo bita Dayot Upamecano yatsinze igitego n'umutwe, maze Luis Diaz atsinda igitego cya 4. Ibyo byonyine gusa ntago byari bihagije. Mu mukino wabaye uw'amateka udasanzwe ko wabonetsemo ibitego 9 ku busa, ibitego 9 byose. Umukino wa kimwe cya kabiri ubundi nibisanzwe yuko habonekamo ibitego bingana gutya, kuko n'ubwa mbere bibaye muri Champions League aho umukino wa kimwe cya kabiri ubonekamo ibitego 9 byose. None ibyo bisobanuye iki? Paris Saint-Germain iri hafi kugera ku mukino wa nyuma. Bayern iracyafite amahirwe mu mukino wo kwishyura, ariko iyo umuntu yagutsinze buriya yakongera kanagusubira. Ikindi, Dembele yigaragaje nk'intwari muri iri joro. Hari utushya twishi twabaye muri uyu mukino tukigarukwaho na benshi. Urugero nuko Parc des Princes nyakubahwa perezida wa Repubulika yari yicaye muri stade ari kureba uyu mukino. Uyu nguyu bamwita His Excellency Paul Kagame. Uyu ntago wari umukino usanzwe, yari filime nyayo ariko yo mu mupira w'amaguru. Wari umukino uzahora wibukwa n'abafana bose. Ese uyu mukino we wawubonye ute? Ese urabona ku kibuga cya Bayern Munich Paris Saint-Germain izabasha kuhikura? Urabona se kandi Paris Saint-Germain izakomeza guhagarara ku bitego byayo yatsinze bwa mbere? Duhurire muri comment, ibitekerezo byanyu birakenewe, umbwire uko bitekereza. Kanda subscribe niba utarayikora, ukandira like iyi nkuru ibashe kugera henshi hashoboka.